Tēnā koutou ngā pia o te wānanga patu a te tanaka. He Korokoro Tui, Rauna Tuarima, te whare Tapere wero. Ko mau tēnei. E mihi nui ki a koutou katoa. Timatanga. I te taha o tōku pāpā. No waipapa me te iti o haua a hau. Ko waikato pōrima tōku karaua. Ko te rauroha moihurori tōku kuia. Ko te au kingi pōrima tōku pāpā. I te taha o tōku mama. No waipapa me kaiata mata a hau. Ko tita tau i wetere tōku karaua. Ko amahoro hōtani tōku kuia. Ko reta kewe pōrima tōku mama. Ko mau tōku ingoa kārangaranga. Engari ko mōd te kēnana pōrima ahau. E noho ana au ki kirikiri roa i nai nei. My memories of te whare Tapere growing up were all about dad and mum hosting whānau gatherings for celebration hui or just general entertaining for friends. Those were either held ki roto i te taiwhanga kai, rānei te ruma kai, te ruma noho me te heti. When there was more than a few, yeah, Mum and Dad would take all our visitors out there in the shed, and we could hear them singing in the house, so it was neat too. Mum would teach us waiata, how to play the raku i ngā wā o mua in past times. I miss those times with Mum. Dad could hum, Mum was the one that could sing. Taku waiata, nā tito TJ and Huri. Some of you whānau might know this waiata, but it's just the waiata I picked up on YouTube, and I thought it was quite cool because it sort of reminded me a bit of Matua's post, the first meetings using Zoom. When they go, where's the sound? And then they go, click on the button with the picture of the microphone. So this waiata, yeah, it reminds me a bit of Matua's post. So it's you on your phone, turn your sound on. It took me a couple of hours to learn it, but hopefully I'll get this right for you fellas. And you sing it twice, but I'll just sing it the once. Toro mai tō ringa kia harihu, tia tō ringa iapi pono iapi taku tinana. Aue aue te aroha kia rātau mā. Aue aue te aroha nā whakaroto nei. Eke tia i ngā iwi kia rewa ki runga nā taonga nā matua tua naro i te pō. Aue aue te aroha kia rātau mā. Aue aue te aroha nā whakaroto nei. Yeah, I just thought that waiata was quite cool when I heard it. He whakatauki, we have a 2-for-1 special. Okay, whakatauki tuatahi. Ka mate kainga tahi, ka ora kainga rua.
When one door closes, another will open. So it pretty much means, you know, like have a backup plan should your first plan fail. And my other one, my other whakatauki is whakatauki tuarua. Pēnā ka haere tonu a te wā, ka taia ka mau. You will get there if you just keep going. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Mā te wā.